Scott Peck. Put kojim se ređe ide. Prvi deo. Disciplina. Tajenje istine. Laži se mogu podeliti na dve vrste. Bele laži i crne laži. Crna laž je izjava za koju znamo da je neistinita. Bela laž je izjava koja nije sama po sebi neistinita, ali izostavlja značajan deo istine. Činjenica da je laž bela ne čini je ništa manje neistinitom, niti opravdanijom. Bele laži mogu biti u podjednakoj meri destruktivne kao i crne. Vlada koja pomoću cenzure taji pred javnošću neku vitalnu informaciju nije ni za nijansu više demokratska od one vlade koja govori neistinu. Pacijentkinja koja je prećutala da je za $1000 prekoračila dozvoljenu sumu na računu, kočila je time svoj razvoj kroz terapiju isto kao da je pribegavala lažima. Upravo zato što deluje manje nepošteno, prećutkivanje bitne informacije je neuobičajeni oblik laganja, a štetnije utoliko što ga je teže otkriti i raskrinkati. Bela laž je društveno prihvatljiva u mnogim našim međusobnim odnosima, jer ne želimo da povredimo tuđa osjećanja. Uprkos tome, žalimo što su nam društveni odnosi većinom površni. Roditeljima se činjenica da decu kljukaju papicom od belih laži ne samo čini prihvatljiva, već i blagotvorna i nežna. Čak i muževima i ženama koji su bili dovoljno hrabri da se jedni pred drugima otvore, teško pada otvorenost sa decom. Oni im neće otkriti da puše marihuanu ili da su se prethodne noći svađali, da osjećaju otpor prema manipulacijama babe i dede, da im je lekar rekao da pate od psihosomatskih poremećaja ili da su uleteli u rizičan finansijski poduhvat, pa čak nikoliko novca imaju na bankovnom računu. Obično se ovakvo tajenje istine opravdava ljubavlju ili željom da se deca zaštite od nepotrebnih briga i zbog toga se često događa da je takva zaštita neuspešna. Deca i onako znaju da mama i tata puše travu, da su se noće svađali, da postoji otpor prema babi i dedi, da je mama nervozna i da tata gubi novac. Tada rezultat nije zaštita, već uskraćenost. Deci je uskraćeno saznanje o novcu, bolesti, drogi, seksu, braku, roditeljima, babama i dedama i ljudima uopšte. Lišeni su ujedno i umirenja koje bi dobili kada bi se otvoreno raspravljalo o ovim temama. Konačno uskraćeni su im uzori otvorenosti i iskrenosti, a pruženi primjeri delimične iskrenosti, nepotpune otvorenosti i ograničene hrabrosti. Za neke roditelje je želja da zaštite decu motivisana iskrenom, ali pogrešno tumačenom ljubavlju. Drugima želja da poštede decu više služi kao fasada i racionalizacija težnje da izbegnu suočavanje i time sačuvaju autoritet nad njima. Takvi roditelji obično govore: vidite decovi, treba da nastavite da budete deca i brinete dečije brige, a brige odraslih prepustite nama. Gledajte u nama snažne i nežne zaštitnike. Takva slika je dobra i za vas i za nas i zato je nemojte rušiti. To nama pruža osjećaj snage, a vama osjećaj sigurnosti i svima će nam biti lakše ako se previše ne udubljujemo u te stvari. Ne možemo zanemariti činjenicu da može doći do pravog konflikta kada se želja za apsolutnom iskrenošću suprotstavi potrebama nekih ljudi da pružaju određenu vrstu zaštite. Na primjer, čak i roditelji u savršeno stabilnim brakovima mogu ponekad razmatrati razvod kao jedno od mogućih rešenja, ali obavestiti decu o ovome kada za to ne postoji realna osnova krajnje je nepotrebno i predstavlja za njih opterećenje. Pomisao na razvod je ozbiljna pretnja dečijem osjećanju sigurnosti i toliko zastrašujuća da ona ne mogu da sagledaju iz šire perspektive. Deca su ozbiljno ugrožena čak i onda kada je mogućnost da dođe do razvoda veoma udaljena. Ako je brak njihovih roditelja nasukan, deca će biti suočena sa ovom pretnjom bez obzira da li roditelji o tome govore ili ne. Ako je on u osnovi solidan, roditelji ne bi sa apsolutnom iskrenošću rekli: mama i tata su sinoć razgovarali o razvodu, ali ovoga puta to zaista nije ozbiljno. U drugim slučajevima često je neophodno da psihijatri prećute sopstvene misli, gledišta i saznanja o pacijentima u ranijim stadijumima psihoterapije, jer oni još uvek nisu spremni da se sa njima suoče i prihvate ih. Na prvoj godini staža jedan mi je pacijent na 4. seansi ispričao san koji je očigledno odražavao zabrinutost u vezi sa homoseksualnošću.
U želji da pokažem kako sam sjajan terapeut i kako brzo postižem napredak, rekao sam: vaš san odražava zabrinutost u vezi sa vašom latentnom homoseksualnošću. On se vidno uzbudio i nije više dolazio na terapiju. Samo uz ogroman trud i sreću uspeo sam da ga nagovorim da nastavi sa psihoterapijom. Imali smo još 20 seansi pre no što je zbog posla premešten u drugi deo zemlje. Ove seansi su mu veoma koristile uprkos podatku da više nikada nismo raspravljali o homoseksualnosti. Činjenica da je njegova podsvest bila sa njom okupirana nije značila da je on spreman da se sa tim suoči na svesnom nivou. Pošto ovo saznanje nisam prećutao, učinio sam mu lošu uslugu, skoro ga izgubivši kao sopstvenog ili bilo čijeg pacijenta. Selektivno prećutkivanje sopstvenog mišljenja mora se primenjivati s vremena na vreme u poslovnom i političkom svetu ukoliko želimo da budemo dobrodošli u raznim upravnim telima. Kada bi čovjek u svakoj situaciji otvoreno iskazivao svoje mišljenje o važnim i nevažnim stvarima, bio bi smatran nepoželjnim i opasnim za organizaciju. Stekao bi reputaciju drske osobe i nikada ne bi bio izabran za njenog predstavnika. Ne možemo zaobići činjenicu da ukoliko želimo da budemo uticajni u nekoj organizaciji, moramo delimično postati organizovana osoba, pažljivi u izražavanju ličnog mišljenja, ponekad poistovećujući lični identitet sa identitetom organizacije. S druge strane, ako neko smatra sopstveni uticaj u organizaciji jedinim ciljem organizacijskog ponašanja, dozvoljavajući sebi da izražava samo ono mišljenje koje neće ništa poremetiti, onda je dozvolio da cilj opravda sredstvo i izgubio je lični integritet i identitet, postavši u potpunosti ličnost organizacije. Put koji veliki rukovodilac mora prevaliti između očuvanja i gubitka sopstvene samostalnosti i identiteta neobično je uzan i veoma mali broj ga uspešno pređe. On predstavlja ogroman izazov. Izražavanje mišljenja, osjećanja, ideja pa čak i znanja mora s vremena na vreme biti potisnuto u ovim i mnogim sličnim okolnostima tokom ljudskog života. Kojih se pravila u tom slučaju treba pridržavati ako želimo da se posvetimo istini? Kao prvo, nikada ne smemo izgovoriti neistinu. Drugo, stalno imajmo na umu da je prećutkivanje istine uvek potencijalna laž i da je neophodno važna moralna odluka u svakoj situaciji u kojoj prećutkujemo istinu. Treće, odluka da se istina prećuti nikada ne sme biti zasnovana na ličnim potrebama, kao što su potreba za moći i simpatijom ili potreba da se lična mapa zaštiti od izazova. Četvrto, odluka da se istina prikrije mora uvek u potpunosti biti zasnovana na potrebama čoveka ili ljudi od kojih se ona taji. Peto, procenjivanje tuđih potreba je izraz kompleksne odgovornosti koji se mora sprovoditi mudro i sa iskrenom ljubavlju prema drugome. Šesto, primarni faktor u procenjivanju tuđih potreba jeste procena sposobnosti te osobe da istinu iskoristi za sopstveni duhovni razvoj. Najzad, procenjujući nečiju sposobnost da istinu iskoristi za lični razvoj, moramo imati na umu da je naša tendencija pre da potcenimo nego da precenimo ovu sposobnost. Sve ovo može delovati kao izuzetan zadatak koji je nemoguće u potpunosti ispuniti i koji predstavlja hroničan i beskonačan teret pravu gnjavažu. I zaista ona jeste beskonačan teret samodiscipline zbog koga se većina ljudi odlučuje za život ograničene iskrenosti i otvorenosti, skrivajući sebe i svoje mape od sveta. Tako je mnogo lakše. Ipak nagrada za težak život u iskrenosti i posvećenosti istini nadmašuje puku potrebu. Zahvaljujući činjenici da su njihove mape neprekidno izložene izazovu, otvoreni ljudi se neprekidno duhovno razvijaju. Svojom otvorenošću oni mogu efektivnije uspostavljati i održavati prisne odnose nego zatvoreni ljudi. Pošto nikada ne govore laži, mogu biti sigurni i ponosni u svome saznanju da ničim nisu doprineli konfuziji koja vlada svetom, već su poslužili kao izvori svetlosti i jasnoće. Konačno, oni su u potpunosti slobodni da postoje i nisu opterećeni nikakvom potrebom za skrivanjem. Ne moraju da se šunjaju u senci, ne moraju da izmišljaju nove laži koje bi skrile stare, ne moraju gubiti energiju na prikrivanju tragova i prerušavanju i konačno shvataju da je potrebno mnogo manje energije za disciplinovanost poštenja nego za prikrivanje.
Što je čovek bliži ovom zahtevu, to mu je lakše da očuva poštenje, dok brojne laži povlače za sobom nove laži. Svojom otvorenošću ljudi posvećeni istini žive na otvorenom, a vežbanjem hrabrosti da žive na otvorenom, oni se oslobađaju straha. Balansiranje. Vrsta discipline potrebna da se disciplinuje disciplina je ono što ja nazivam balansiranje. To je ujedno i četvrta, poslednja vrsta o kojoj bih želeo da govorim. Balansiranje je disciplina koja nam daje fleksibilnost. Potrebna je neobična fleksibilnost da bi se uspešno preživjelo u svim sferama aktivnosti. Kao primjer ćemo uzeti gnev i načine na koje se on ispoljava. Gnev je emocija naslijeđena u evoluciji kod ljudi i manje razvijenih organizama koja potpomaže opstanak. Uvek osjetimo gnev kada nam je geografska i psihološka teritorija ugrožena. On nas nagoni na otpor. Da nema gneva, nas bi neprekidno gazili i konačno uništili. Samo sa gnevom možemo preživeti. Ipak, najčešće kada odmah pomislimo da drugi žele da nas ugroze, nakon detaljnijeg preispitivanja shvatit ćemo da to uopšte nije njihova namera. Ponekad kada stvarno utvrdimo da nas ljudi ugrožavaju iz ovih ili onih razloga, uvidjet ćemo da je za nas bolje da ne reagujemo gnevom. Neophodno je da naši viši moždani centri rasuđivanja regulišu i moduliraju niže centre emocije. Da bismo uspešno funkcionisali u svom složenom svetu, bitno je da posjedujemo sposobnost ne samo da ispoljavamo gnev, već i da ga ne ispoljavamo. Takođe moramo biti sposobni da gnev izražavamo na različite načine. Ponekad ga je nužno ispoljiti tek nakon mnogo razmišljanja i procenjivanja, u drugim je prilikama korisnije ispoljiti ga odmah i spontano. Kad ga treba ispoljiti hladno i mirno, u nekim situacijama glasno i nesputano. Mi ne samo da moramo znati kako u različitim prilikama da izađemo na kraj sa gnevom, već i kako da najadekvatnije uskladimo pravo vreme sa pravim izrazom. Da bismo kompetentno i adekvatno rukovali svojim gnevom, neophodan je razrađen i fleksibilan sistem reagovanja. Nije čudo što je baratanje gnevom složen zadatak koji je teško uspešno okončati pre zrelosti iz srednjih godina, a ponekad i do kraja života. Svi ljudi u većem ili manjem stepenu pate od slabe fleksibilnosti sistema reagovanja. Veći deo posla psihoterapeuta leži u nastojanju da se pomogne pacijentu da postigne veću fleksibilnost ovog sistema. To znači da što su pacijenti više hendikepirani nemirom, krivicom i nesigurnošću, utoliko je ovaj posao teži. Ja sam, na primjer, radio sa 32-godišnjom šizofreničarkom, za koje je bilo istinsko otkrovenje kada je saznala da neke muškarce ne mora pustiti preko kućnog praga, druge sme pustiti u salon, ali ne i u spavaću sobu, dok pojedinima može i to dopustiti. Ranije raspolagala sistemom reagovanja po kome je ili svakoga puštala u spavaću sobu ili nikoga nije puštala preko kućnog praga. Tako je balansirala od ponižavajućeg promiskuiteta do krajnje izolovanosti. Sa ovom istom ženom smo proveli nekoliko seansi posvećenih pisamcima zahvalnosti. Ona se osjećala obaveznom da šalje dugačka, iscrpna, rukom pisana i savršeno frazirana pisma kao odgovor na svaki poklon ili pozivnicu koju bi dobila. Pošto je to postalo priličan teret, ona je odjednom prestala da šalje pisma takvog sadržaja i počela da odbija sve poklone i pozive. Ponovo je bila zapanjena kada je saznala da neki pokloni ne zahtevaju pismenu zahvalnost, a da je za neke dovoljno kratko pisamce u znak zahvalnosti. Zrelo mentalno zdravlje zahteva neobičnu sposobnost za neobično balansiranje između konfliktnih ciljeva, odgovornosti, dužnosti itd. Suština discipline balansiranja je odricanje. Sećam se da sam ovo shvatio jednog letnjeg jutra kad mi je bilo 9 godina. Tek sam bio naučio da vozim bicikli i radosno sam isprobavao svoju novu veštinu. Oko milje od naše kuće put se spuštao niz strmi brežuljak i na kraju pravio nagli zaokret. Dok sam se tog jutra spuštao niz brežuljaka, osetio sam neobičnu radost zbog sve većeg ubrzanja. Odreći se takvog zadovoljstva i prikočiti smatrao sam apsurdnim samokažnjavanjem. Rešio sam da pokušam nesmanjenom brzinom da uđem u krivinu, ali je moja ekstaza naglo okončana kada sam odleteo nekoliko metara dalje u šumarak. Bio sam ugruvan i povređen, a prednji točak je potpuno uništen od udarca u drvo. Izgubio sam ravnotežu, balansiranje i disciplina upravo zbog odricanja koje je bolno.
U ovom slučaju ja nisam bio spreman da se odreknem zadovoljstva brzine da bih održao ravnotežu i sigurno ušao u krivinu. Na jedan ili drugi način to je lekcija koju sam morao da učim tokom čitavog života. To svi moramo činiti. Dok savlađujemo krivine i ćoškove svojih života, mi se uporno moramo odricati delova samih sebe. Jedina alternativa ovog odricanja je da odustanemo od putovanja kroz život. Može delovati neobično, ali većina ljudi se opredeljuje za ovu alternativu i odlučuje da odustane od životnog putovanja, zaustavivši se negde duž puta da bi izbegla bol odricanja. Ako vam to deluje neobično, onda niste u potpunosti shvatili dubinu bola. Po svom opštem obliku odricanje predstavlja najbolnije ljudsko iskustvo. Do sada sam govorio o manjim oblicima odricanja, odricanje od brzine ili luksuza spontanog besa, sigurnosti sputanog gneva ili urednosti pismene zahvalnice. Sada bih se osvrnuo na odricanje od karakternih osobina, uhodanih šema ponašanja, ideologija pa čak i čitavih životnih stilova. To su krupna odricanja koja su neophodna ako želimo da stignemo daleko na životnom putovanju. Jedne večeri pre izvesnog vremena odlučio sam da posvetim nešto slobodnog vremena izgrađivanju svetlijeg i prisnijeg odnosa sa svojom 14-godišnjom kćerkom. Već nekoliko nedelja me je nagovarala da igramo šah, tako da sam joj predložio da sada odigramo partiju. Rado je prihvatila i krenuli smo u skoru izjednačenu partiju. Pošto je sutradan bio školski dan, kćerka mi je rekla da malo požurim sa svojim potezima jer mora ustati u 6 sati ujutru. Znao sam da je veoma disciplinovana kada je u pitanju uredan odlazak na spavanje, pa mi se učinilo da bi mogla malo da se odrekne okorelosti te navike. Rekao sam joj, hajde, možeš na spavanje i malo kasnije, ne treba da počinješ igre koje ne možeš da završiš. Baš se dobro zabavljamo. Igrali smo još oko 15 minuta, za koje vreme je postala vidno uznemirena. Najzad me je zamolila, tata, molim te, požuri sa potezima. Neću, dođavolo, odgovorio sam. Šah je ozbiljna igra, ako želiš dobro da ga igraš, onda ga igraj polako. Ako nećeš ozbiljno da ga igraš, onda nemoj ni da počinješ. Nastavili smo igru još oko 10 minuta, dok moja kćerka najzad nije predala partiju, rasplakala se i otrčala u svoju sobu. Osetio sam se isto kao onda kada sam kao 9-godišnjak sav krvav ležao u žbunju kraj puta pored svog bicikla. Očigledno sam negde pogrešio. Izgleda da nisam uspeo da procenim krivinu na putu. Započeo sam sa željom da lepo provedem vreme sa kćerkom. 90 minuta kasnije ona je bila sva uplakana i toliko besna na mene da je jedva uspevala da govori. Šta je krenulo naopako? Odgovor je bio očigledan, ali ja nisam hteo da ga vidim, tako da su mi bila potrebna 2 sata da prihvatim činjenicu da sam upropastio veče dozvolivši da moja želja za pobedom nadvlada želju za poboljšanjem odnosa sa kćerkom. Tada sam se stvarno deprimirao. Kako sam uspeo toliko da ispadnem iz ravnoteže? Najzad mi je postalo jasno da je moja želja za pobedom bila prevelika i da je trebalo delimično da je se odreknem. Ipak i ovo malo odricanje mi se činilo nemogućim. Čitavog života je želja za pobedom predstavljala dobar pravac jer sam pobeđivao u mnogim stvarima. Kako je moguće igrati šah bez želje za pobedom? Nikada nisam volao da radim nešto bez entuzijazma. Kako sam onda mogao da igram šah sa entuzijazmom, ali neozbiljno? Ipak morao sam to nekako izmeniti, jer sam znao da će moj entuzijazam, takmičarski duh i ozbiljnost kao deo šeme ponašanja udaljiti decu od mene i da će, ukoliko ne modifikujemo ovu šemu, ponovo doći do nepotrebnih suza i ogorčenosti. Tako se moja depresija nastavila. Više nisam depresivan. Uspeo sam da se delimično odreknem želje za pobedom. Taj deo mene je sada savladan. Morao sam ga ugušiti. Ubio sam ga svojom željom da pobedim u roditeljstvu. U detinjstvu mi je želja za pobedom u igri dobro služila. Kao roditelj shvatio sam da mi je to postala prepreka, tako da sam morao da je se odreknem. Vremena su se promenila. Da bih im se prilagodio, morao sam da se odreknem toga. Ono mi ne nedostaje. Mislio sam da hoće, ali vidim da nije tako.